الله أكبر. ما لبس الحجيج ملابس الإحرام. الله أكبر. ما رأوا الكعبة فبدأوها بالتحية والسلام. الله أكبر. ما استلموا الحجر وطافوا بالبيت وصلوا عند المقام. الله أكبر. ما اهتدوا بنور القرآن وفرحوا بهدي الإسلام. الله أكبر. ما وقف الحجيج في سعيد عرفات. الله أكبر. ما تضرعوا في الصفا والمروة بخالص الدعوات. الله أكبر. ما غفر لهم ربهم وتحمل عنهم التبعات. الله أكبر. ما رموا وحلقوا وتحللوا ونحروا فتمت بذلك حجة الإسلام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور. الحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على عبد شكور. سبحان الله وبحمده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء العظيم. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. Wastin hasanlit iban pamuji pamahasutji Allah serta salawat iban salam panabi pilihan junjungan Nabi Natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lapay na mga kasahabatan niya iban sin ahli kalwarga niya. Ummat al-Islam, kabuga kamu fa Allah Ta'ala simmatan pagmabugakan niya serta ayaw tuod kamu magrida mikimatay buat malengkan inkiaunan niyo halawman atawakan halikusan sin agama Islam amuin maparagpus niyo inkatan pardatan sin Allah subhanahu wa ta'ala serta makalayo kamu rin hakatan pianglangan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Alhamdulillah adlaw ini ummat al-Islam kakuyagan dakula patiap-tiap beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. In adlaw ini, adlaw pagkug kuyag sing kita niyo. Serta adlaw pagparagpus sin hambuok din hasalagbo ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw ini bang nato sadya kaingatan landuing kalagbuan niya pahadarat sin Tuhan na Rabbul Alamin. Long sin Abdullah ibn Qurt radiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yawman nahr
kulang labi hama na sin hadith sin Nabi tanu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sabda sin Nabi tanu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, matantudlong niya insa lagbo-lagbo na adlaw rin ha mga iadlawan sin Allah Ta'ala. Sa lagbo-lagbo adlaw rin ha mga iadlawan pahadarat sin Allah Ta'ala. Amunalong niya in adlaw Idul Adha. Adlaw pagsumbay, karuna pagkurban, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw inibang nato katumtuman, nasampurna sin hambuok ipon sin Allah Ta'ala, insa lagbo-lagbo pagtaat patuhan nato Rabbul Alamin. Adlaw bang nato tumtumon, adlaw na hinang parsababan takula, kialappas sin hambuok ipon sin Allah Ta'ala, rain na panandas sa lagbo-lagbo, na hinang parsababat, nalappas man siya rin na panandas ini, nalapayin kita ni ummat sin Nabi tanu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huling zaman. Adlaw na hinang tanda dakula, bang biya diin indagpus pagtaat matan patuhan na to Rabbul Alamin. Tumtumun na to in kissa jimatu panabi na to Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sartakan na lunsing kita niyo in mga pangadjian halawman niya. Waktu in Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wala na nakatahan sin maksiyat halom sin kauman niya. In mabaya na siya maglaing tampat, maglaing hula, karna mabaya magparagpos sin sarayaw-rayaw ibadat pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In abisin Nabi Ibrahim, waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Long sin Nabi Ibrahim, in ako'y nilong niya, niig na ko rin nahula, maghitsira na ko din nahula, yarunan ko, sabab kimanat na in maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rin sabab yat tulumag na tampat hula, in Nabi Ibrahim, mawaya niya pagparagpusan sin pagtaat marayaw pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Din hapanugot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narasin Nabi Ibrahim in ahli niya. Asawa niya Sarah, anakun niya Nabi Lut alayhi salatu wassalam, iban sin asawa sin Nabi Lut. Sartalong sin kaibanan muarrikhun sambil in amak niya nataagad hawak tuman naghijra in Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, tumutsumat ko pahula siya. Sarta hawak to yaun aun nakalaas-laas sin Nabi Ibrahim, sarta wayroon pa sila kianog haraan anak iban sin asawa niya. Napagsakali, doon na sila nagbunyog iban sin ahli niya, tumudyo harat maun pahula siya. Pagdatong nila pahula siya, magtuyaw na naugwahi pa Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, mamaytay kanya ya Nabi Ibrahim, in sa suko kita sin dua mata muhahula ini, in ini mahinang long tatampat takula atawakan mahinang ini hula dakula, sin mga anak apo muhahuling jaman in sila makapagnakura hakauman ini. Pag-ingat sin Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, naunin pagsyarang sukul niya pa Allah Ta'ala, tanda niya hapagsumbay sin sa taod-taod na susumbayon, karuna pagsyarang sukul niya dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa di matong in waktu na aun in timpo taggutom, panggutom iban sin amuin pagtigang sin lupa, upang mapuntahan masasing kitabiha ang aun crisis, chimatu hahula siya. Himalga ti maasin mga panyagaan, rin sa pabiyadto, nagtaliin Ibrahim, indahon niya in ahli niya, tumudyo sila magpupahula mis. Pahula Egypt. Sa taliin hula Egypt, hawak to hamasayaon in nagnanapurakan niya, bukon marayaw in kauna. Sabab mayta, wayroon pagkarungan niya suy-suy, atawakan pagtakitaan niya, babae nakatingka in lingkat niya, buat palingkan in kabayaan niya, mapakan niya in babae yaw. Pagsudsin Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, nakaingat in mga sundalo sin sultan niya. Sarta na may ta sila matupa na pura nila, long nila. Yakaw na pura na mo, haadlaw inilong niya nakasuot in pagtabapong hi Ibrahim,
sarta aun miyunyug kan niya babae nakatingka inlingkat niya din hakata. Pagsakari wala ra limugay piyatawag in Nabi Ibrahim sinsultan niya un. Sarta iya subo siya long sinsultan niya un pa Nabi Ibrahim, hisiyuta long niya in babae amu in na iban mo yadto. Long sin Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, in siya long niya tay manghud ko. Wala niya iyan, asawa niya in Sarah, sabab mayta, sabab pang niya iyanun hamasayaon in Sarah, asawa niya, doon nakapuhingaon siya sinsultan at awakan papatalakon kanya in asawa niya, rin hasabab yad makapagbutas sila. Ang panagbalik in Ibrahim pa asawa niya, iban sin akin niya, yakaw asawa ko, yaso ko kaw kako to, yaso ko kaw sinsultan kako, in iyan ko kanya in ikaw tay manghud ko. Wala limugay piyatawag in Sarah sinsultan niya on. Sarta before di matong in Sarah, matto pa sultan in asal-asal in Nabi Ibrahim iban sin Sarah, iyaon na sila nangingindua pa Allah Ta'ala, nangangayo pa Allah Ta'ala, in pangman in sila pareha na undasin Allah Ta'ala, bang unuman kangian hipaglanggal nila din sa sultan niya. Pagsud sin asawa sin Nabi Ibrahim Sarah, pagkita sin sultan kanya nakabidda in lingkat, in mabaya na siya ulinan suukon sin sultan. Sumagawa hasabab sin pagtawakkal niya pa Allah Ta'ala, hasabab sin pagpangandol niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiyap-tiyap mabaya sumuok in sultan kanya, di siya sin sa kaula-ula pipikul, di siya makalapas marayaw iban sin akin niya kan Sarah, ya kaulong niya babae pangindua ka pa Allah Ta'ala, in maigin kya na naman kubihakon. Nanginduayin Sarah, naigin kya na naman sin sultan, sambil nakatupyag balik-balikan sin sultan, sambil waktu manhi kato, tiyawag niya na in mga sundalo niya iban sin akin niya, kawaan yulong niya in babae ni magtanto bindiano ka kupukun mano siya ba't malingkan syaitan. Sabab di niya kagausi ulimangon in babae, sabab mayta, hasabab sin pagtawakkal niya, pagpangandol niya pa Allah Ta'ala, piyari hala siya sin Allah Ta'ala, sartalong niya parahan nyo na kanya in Hajar, mabilang hadiya ko kanya. Pagdatong niya, pagkato niya pa Nabi Ibrahim, yabot niya, imbanan niya kaylo si masambahayang, nangingindua pa Allah Ta'ala, ipansin pag-agikan niya, unuralong niya in jimato. Long sin Sarah, piyari hala akulong niya sin Allah Ta'ala rin hakangian sin sultan. Napagsakali di mayaw man in hula sin Syam, nagbalik in Nabi Ibrahim, iban sin ahli niya, matupahula siya. Hautan binin nila in Nabi Lut alayhi salatu wassalam, amo na in kakatto niya pakauman niya. Limugay sila roon kawaan tahon, was yung kabalik nila rin ha Egypt pahula siya. Nakatali in Sarah, in masisila wala kanug harai anak iban sin bana niya Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sarta hawak tuyat ko rin hatawfik sin Allah Ta'ala, biyaitaan niya in Nabi Ibrahim, ya kau Ibrahim, magrida na ako in mahinang mo asawa, in Hajar, amo in ipang-ipang ko baka si hadiya ka ko, sin sultan wakto dito kita, Egypt, arakala, doon na ako kaanug haraan anak kanliya. Wala limukay haw puunta na kaanak in Nabi Ibrahim, iban sin Hajar. Hapang muran sin Nabi Ibrahim, imabot kawalwan tag-unong taon. Roon man kita sin Sarah, in kaagi-agi sin Nabi Ibrahim, paanak niya, iban pahajar, tiyubuan anibugho in Sarah. Sambil di niya natapagdanan, aun wakto bang niya kakitaan magsakit kayo in pangatayan niya. Sambil piyangayo niya pa Nabi Ibrahim, in bang man pang makajari, dahon niya patampat malayo in Hajar iban sin Nabi Ismail, amo hindi niya nakakitaan. Hasupaya maigin ka na naman niya anibugho iban sin sakit. Rin haidin sin Allah Ta'ala, yawfikanin Nabi Ibrahim, in dahon niya parugaing tampat in Hajar iban sin Ismail alayhi salatu wassalam. Miumos niya na tayo yung mga panyat, yalutuan niya tingian hulma iban sin tubig maniyok-tiyok. Pagsakali diya niya namunyo, in asawa niya, iban sin anak niya Nabi Ismail alayhi salatu wassalam, sambil sila miyamot madto pahula Makkah na biha. Pagdatong nila madto,
Binon na sin Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam in asawan niya Hajar iban sin Ismail. Tampat wayroon kakitaan mo minsan hang sulag panghiyan. Tampat wayroon kakitaan mo minsan lunghag sibi-sibi aun doon tubig halaw niya. Wayroon kapun, wayroon unubang-unubat malingkan paslangan surasad siya yung kikita. Sungman tumay ko din Nabi Ibrahim, yuninan siya sin Sara, sin Hajar. Long sin Hajar, pakain na taw ya Ibrahim, bingon mo na kami. Wala siya tiyawaban sin Nabi Ibrahim, sambil na kamataod na nga subo in Hajar. Sambil hinapusan long sin Hajar. Allahu amaraka bihata ya Ibrahim, unulong niya yakaw Nabi Ibrahim, Tuhan mo kaintag karayaan sin ini. Long sin Nabi Ibrahim, huunlong niya. Pagbayain sin Allah Ta'ala. Long sin Sara, long sin Hajar, idhan la yudayi'ana. Bang bihad turalong niya impakaradyaan, taan tutuod di na kami pasaran, sin Tuhan mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minigmayin Nabi Ibrahim. Roon man siya nakalayo-layo, hagang tarik niya nakakitaan in ahli niya, nangindua siya po Allah Ta'ala. Yan ha suratul Ibrahim, long sin Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Pangindua niya po Allah Ta'ala, Ya Allah, ando kailoy na ko ini pinin ko na in ahlik ko hatampat wayroon minsan unubang uno. Wayroon panghiyanon, wayroon tubig, wayroon kapon, wayroon mataon unubang uno. Aray nasabab yag tubukun unubang uno impagpintukan nila ya Allah. Sartain yan to tanda sin pagtaat pa Allah Ta'ala. Iban hasupaya maun hatampat yaon in makapag-ibadat han imano siya hasusungon. Sartalong niya ya Allah bang bihatin pakaradyaan pangayoon ko kay mo. Ando pahanunuta patuwa papangatayan sin mga manusia inlasa iban sin ulong kanila iban rejeki sila rin ha mga pangyanom mura-murahan mahinang at tupar sa baban hikapagsarang sukol nila kayo hikapagsarang sukol nila pa Allah Ta'ala ang paminitin Nabi Ibrahim doon na in Hajar iban sin anak niya hakapas langan suwa yapdi nakananam hapti in Hajar iban sin anak niya yakaun niya dahin ha mga mani tiyok luto bininkan nila sin Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Pag sakali na ubos man inhulma iban sin tubig yaon nakananam nagbali hapdi sin hapdi pangsan in Hajar iban sin anak niya. Marin ha sa babyag to maas kaylo hatanda sin lasari na magkawkayngat unuhon na kaylo in anak yaon na nakananam hapdi sarta kayngat mayroon tampat mayroon mataon. Paslangan suga. Insa suok-suok na tampat bud maunkan niya amo na in Jabalus Safa. Iminut na kaylo na nanapsi makatmat to in Hajar pabud Safa. Sarta kimitabang aun kakitaan makaw na tawakan uno-uno na. Hasupaya sadya mapukpuk niya in hapdit sin anak niya. Pag sa kaliway roon kita niya na naugnay isap siya si makat siya matuharap pamarwa. Sambil nakapito niya piyag balik-balikan. Sambil waktu man dito siya hamarwa. Aun diungog niya tingog. Sarta iban sin agin niya. Yakaw lang niya nagpaparungog tingog diungog tataw. Bang aun tatabangan din doon kay mo andok tabanga ako. Pag naog niya pagkita niya yaktuin malaikat. Nang sin kay manan kaulamaan malaikat Jibril alayhi salatu wassalam. Pagkita niya liubak sin malaikat. Indapit sinlo, intapat sinlo pa yaon ang pamistak gimwa in tubig Zamzam. Nag-us-us in Hajar magtoy niya riyaan yutangan tampan in tubig Zamzam. Amin pagyanon sin Rasulullah panghajaman niya to walak ya butangan diyan kilikusan sin Hajar in tubig Zamzam. Tanto tuod lakaban in dunya sin taud sin tubig. Ang paiyan siya sin malaikat ayaw kulong niya mahanggaw matantud in anak mo yan. Pajatuhon da sin Allah Ta'ala hasusungom, siya iban sin amak niya, daakong da sila sin Allah Ta'ala, impabangunon kan nila imbay, amo na yung Kaaba di ihamak. Pagsakali, haupuun ta, simulig na in Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Miyangsut-mangsut na yung pangumuran niya.
makagaus na siya munyog, umiban, tumabang, hamaas niya, hainak niya, maghinang sin mga kalalagihan hinang. Di matong inpanandas sin Allah Ta'ala panabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Madaram niya pagkakitaan hakagainok niya. Inaong papahinangon ibadat kanya sin Allah Ta'ala bukong ibadat ulang. Ibadat hipapasumbay kanya in anak niya tanda sin pagtaat niya pa Allah Ta'ala. Kitaon sin Allah Ta'ala bang biadiin in pagun in paslot in tutog sin pagtaat niya pa Tuhan Rabbul Alamin. Ang palong sin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ru'yal anbiya wahyi. In tagainop sin tiyak-tiyak kanabihan inyaan wahyi din Allah Ta'ala. Pangdaat sin Tuhan na nato Rabbul Alamin. Sa kalikyad to na sin Nabi Ibrahim in anak niya. Ri siya makagaus amoin hilaon niya na sa tiyan anak niya. Sumagawa piyahati niya marayaw. Long niya pa anak niya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madha tara. Ya kaulong ni anak ko kalasahan. Andulong niya kita takaw halong sin katugan ko halong sin tagainok ko. Sin hipapasumbay kaw hinanong kurban ka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nayakaw anak ko pandugahi kuno. In pakaradyaan kini, ikaw na in mag-atas pikilan magganta bang diadin uning pangatod mo kanya. Kitain anak na bibi at marayaw anak salih. Aun pagtaat pa Allah Ta'ala, damikyan ang pagtaat pamaas niya. Wayroon nagmasukkal sumagawain agi niya, kala ya abatif alma tukmar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Yakaw amak ko kalasahan. Ando kaylo uno-uno indiakan sin Tuhan mo kayo mo sin Allah Ta'ala. Parag usayaw ko mag-isarwa. InsyaAllah Ta'ala kavatan mo ko rin ha mga magsasama. Din ha mga jumlahan tao magsasama. Sa kalilong sin Allah Ta'ala falamma aslama wa tallahu lil jabin. Doon na kaylo piyakulang sin Nabi Ibrahim. In anak niya. Kimikid di maragpak na kaylo in dapit kid sintuktok niya palupa. Akar na sumbayon niya na pagtaatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung singkayban ng ulama, kaulamaan, wala na sumbay, piyarahan magtuyin Nabi Ibrahim, aw na nawag-tawagkan niya, ipapahundong in pagsumbay. Sa hakar na, kita na sin Allah ta'ala in pagtaat niya. Nung singkayban ng kaulamaan, sambil sumbay sin Nabi Ibrahim, sumagawa wala yun. Sin puddang atawakan sin laring, inliog sin anak niya. Pagsakaliaw na diyungog sin Nabi Ibrahim, wanadaynahu ay ya Ibrahim, kad saddaqta ru'ya, inna kadhalika najzil muhsinin. Aun na timawag pa Nabi Ibrahim, o kaw ya Ibrahim, haadlaw ini hamasa ini bunnal tuod na sa bunnal mo na impardakan kay mo sin Allah Ta'ala halang sin tagain ko. Rin hasababiyat to, diyahan na in Nabi Ibrahim sin malaikat, iwas halaw sin surga, mahinang subli, fida, ganti naon panak niya Nabi Ismail alayhi salatu wassalam, amo na yadto inahinang kurban sin Nabi tanyo Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bang natudang-dungan in kisay ni unubahain mga makawa na to pangadjian. Amuin matatbik mausal sing kita nyo hakabuhi na to hasupaya kumusugin pag-ibadat na to pa Allah Ta'ala. Muna-muna indain ha mga pangadjian makawatan. In pagtaat sampurna iban pagmalilla pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labiaw na hakatan sindiakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasababan sin pagtaat di na tumahasilin paruntungan sa lagbo-lagbo hahadarat sin Allah Ta'ala. Long sintuhan na to Rabbul Alamin. Wa may yuti Allah wa Rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Iban hisiyo-siyo in nagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iban pa Rasul niya. Tan tutuod nagparuntungan na sila sin paruntungan sa lagbo-lagbo. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Iban sin asawa niya Hajar. Iban sin Nabi Ismail alayhi salatu wassalam. Nahasil nila in darajat sa taas-taas. Kaya anugharakan nila sin Allah Ta'ala hasabab sin paslud, sin pagun, sin pagtaat nila patuhan na to Rabbul Alamin.
Ramikyan kakitaan na to hakis sa ini, makawa na to pangatsian labi awla na pa mga kababaihan. Bang biya diin in pagtaat pa mga kabanihan nila. In pagtaat simbabae pabanan niya. Kitain Hajar, asawasin Nabi Ibrahim, hawak tuman pinin siya hapas langan suwa. Wayroon pagmasukal. Piya kita niya pa Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hatanda sin pagtaat niya pabanan niya. Hatanda sin biyubutang niya in darajat sin banan niya doon kanya. Hangkan salong sin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idha sallatil mar'atu khamsaha, wa samat syahraha, wa hafidat farjaha, wa ta'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila long sin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam in babae, sambahayangon niya in 5 waktu niya. Puasahon niya in bulan Ramadan, parihalaon niya in aurat niya, sarta magtaat siya pabanan niya, mamung na in malaikat kan niya, sud na kau palawm sin surga, ikaw na in magbaya, diin nalawang surga in kabayaan mo surga. Allahu Akbar. Sarta di kakitaan taray sa bangbiya diin in pagbakti sin anak parwa maas niya. Nabi Ismail alayhi salatu wassalam, biubutang in darajat sin maas, biubutang in darajat sin ina, in darajat sin ana. Piyaragpus hapagtaat, piyaragpus hapagtuman, sin ibadat biutang doon, hamak niya, paragpusun kan niya, hatanda sin pagtaat niya, panglagbuin niya, pangagtat niya, pamaas niya, iyagad niya in kabayaan sin Allah Ta'ala, hikarida sin aba niya, labi awla na hikarida sin Tuhan niya Rabbul Alamin. Asal masama matampal in bayta sin Tuhan na to. Wa qadarabtuka an la ta'budu illa iyah, wa bil walidayni ihsana. Wa sin diak kita nyo magtag-ipon sin Allah Ta'ala hakatunggal niya. Dia at kita nyo in magmarayaw tuod lando parwa maas na to. Sabab insulga sin kita niyo, ang waktu kabakan na turun hapad siki sin maumaastan. Sambilin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyan niya patiap-tiap umat niya. Longsin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yumatta lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi, falyabarra walidayhi. Hisiyusiyulong niya in mabaya. Insungan in pangumuran niya, pahabaon in pangumuran niya sin Allah Ta'ala. Atawakan papagbarakaton in pangumuran niya. Sarta dugangan pataurun in alta niya, ukabon in lawang ridjiki niya. Long sin Nabi Muhammad hambuk sa jain hinangon niya. Falyabirra walidayha. Magbakti siya harwa maas niya, madawhat niya in dua. Tutong basan dakula sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramikyan hakis sa ini, kakitaan sin kita niyo, bang biya diin, in kusog sin dua sin maas, tatay maun pa anak niya. Wayroon tampan biyutangan sin Allah Ta'ala. Kitain Nabi Ibrahim, binin niya in anak asawa niya hapas langan suna. Sumagawa waktu man siya timaykod, binan niya sin sarayaw-rayaw na pangindua pa Allah Ta'ala. Kitaon na to in kahalan sin makkabihan. Piya pagbarakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab sin uno, sabab sin dua, sin maas paanak. Tay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tay maun ngabto sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kansalong sin Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talatu da'awat la syakka fihinna. Da'watul walid, wa da'watul musafir, wa da'watul madlum. Tu pakaratsaan dua along sin Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito magridain Allah Ta'ala in katampadan into sin dua asin manusia ini. Hindi sumampay magtukan niya. Sarili wayroon hijab niya. Tatay mauntod sin Allah Ta'ala in panagnaan long niya dua asin maas pa anak niya. In hikarwa niya dua along niya sin tao magtutulak-tulak iban dua sin tao na anyaya. Rin na sa mabiyag to mga palanggungan ng mga agama Islam. Mataot pa nga tiyanin makajarita kawaon hakis sa jimatu panabitan ni Ibrahim. Sumagawa, patugtungod sin kami rito mura-murahan. Aun makawa na to mahinang sabab, matatdik
Sin kita nyo hagin hawabaran na to, supaya mahinang sabab, kumusog in pag-ibadat, pagtaat na to, ramik yan, madawhat na to in rida sin Allah Ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahir Rahimir Rahman, Al-Karimil Mannan. Sakhkhara lil ibadi bahimatal an'am wa ja'ala at-tadhhiyata biha min ajallil ibadat. Nahmaduhu hamdan katsira wa nashkuruhu shukran mazida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتقرب العباد إليه بالأضاحي فينالون أجرها وينتفعون بلحمها فضلا منه سبحانه وجودا وكرما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه تركنا على بيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد إن sarayaw-rayaw na rin ang mga ibadat amo inahin ang singkitan yung puwas ng hutba na to ini. Amo na lang ta in tumunay sin pagkurban pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na into mo na isang pagkurban pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumabot sa Jaco, hambok parwa hadis, kalagbuan sintungod sin pagkurban. Nung sin Zaid ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu, qala ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi? Nung sin Zaid ibn Arqam, aun din ang mga kasahabatan sin Rasulullah, biyat to pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin pangasubila. Ya Rasulullah, uno talong niya impagkurban ini, impagsumbay ini niya. Ang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnatu abikum Ibrahim. Inilong niya sunnat na hinang sin apok niyo, sin amak niyo, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nalong sin mga kasahabatan, Ya Rasulullah, pamala na fiha. Nauno sa plong niya imahasil na mupahala, bang inkyauna nini sunnat sin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nung sin Nabi Muhammad bi kulli sya'aratin hasana, in tiap-tiap long niya buhok, in tiap-tiap buhok sin tiag kurbanan mo inyaon mahinang mo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to rin ha mga kalagbuan. Ramik yan rin ha mga kalagbuan niya, amo in tiag marayaw da isab, hatao nagkukurban, in makahadir siya, kakitaan niya in kikurban niya. Amuin pag-iyanon sin Nabi Muhammad, amuin waktu iyan niya, in anak niya Fatima radiyallahu ta'ala anha. Din ka Nabi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatima, Ya Fatima, qumi fashhadi udhiyataki, fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha, maghfiratan li kulli dhanb. Nung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Fatima, ya ko Fatima, tindog tulong niya, katto kaw hadir, saksi kau simpiag kurban mo yaon. Sabab long niya matantuod, in tiap-tiap dugo tumo din halong niya piag kurbanan mo yaon. Mahinang yadto para sababan, hika ampun sin pardusahan mo. Hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod pa yung mga nasabot ini, sumagawa di ka na mapahawa in waktu ta. Mura-murahan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك عيشة تقية
وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لا تأخذنا فجأة، اللهم لا تهلكنا فجأة، ولا تأخذنا بغتة، ولا تعجلنا عن حق ولا وصية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا يا رب العالمين، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.